namang kilalanan ng Medikwang Corona King Queen of San Fernando 2025 king reporting. Your Queen of San Fernando 2025, Barangay Bulacan! Opisyal neng mi koronahan ning bayong reyna ning San Fernando ngening Banua kay bat ning matagumpeng coronation night ning Queen of San Fernando 2025 inyang May 5 ketiking Kingsborough International Convention Center. Asungkit ning Leren David ning Barangay Bulaon ing peka pa ni kuwana na corona. Mengi Baboy David kareng hanggang 20 kandidata ning beauty pageant. First runner-up neman keti ERC Madrigal ning Barangay Magliman. Ikris Sibog naman ning Telabastagan ing second runner-up kabang Ikasi Santos ning Dolores ing third runner-up at Ace Bakiran ning Baliti ing fourth runner-up. Inga manuang ligligan Leguan metong yang selebrasyon ning Leguan at sikanan ning transgender community. Apapakit mo naman keti ing talento at creativity ning LGBTQIA+ community. Pagselebran nga ning Banua ing 10th year ning Queen of San Fernando at gulot ning tagumpay na niti ing JLB Event Management apani mo na ng Jomel Lingat Bernel kasan metong Imaylin Pineda Kayabya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.